Kheronia long APHLC Mars Rally Armu Chideng Kache Song along Raikom Sai Khetum Ke Kham Khedun. Kedam tang ningkan phoke bang bongta mokoira mahabara long Karbiang long pen kahom ri damabe. Meghalaya habara long MLA Akilik ing Samjin pen ke pachunpo. Birta keme hirjir ke toklapen ki hiraning ke hanga tuma phan isi birta keme EPLM pacha nang puma thapen Karbiang long tourism department pen patir piponsi ki bangji there cheklo ni phaikri ECR ni ke chengsia phong hirjir ki hir kache pate jai mek padaponpo bangso kache pate long ke haya bang phu bang phi atum ke long ponji anong e lake ke chengsi bangke suri thong kep lapen first runner sab bangke suring koi second runner sab bangke suri kep nalito me hirjir ke deng ponjiar ni lake there ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor kikor tangte nalito me hirjir ki hira video che record ra Karbiang long tourism department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon ang ton pen kachini je phan 936549245 lapen 936551891 along homrignon Kardom pinya birta ang ton pen arjik tha APHLC Rachari asong pen kedam tang thang ni phain kora troxy arni kheroni tharbe hidialong pen Mars Rally mate armu chijeng akache song barlo bangso kache song asai ke deng pon bo mahut Raikom sai khe tum pen kham khedunsi APHLC asong ja tuma phan neping nang ponlo Raikom sai khe tum ke kham khedun thip lapen kenep kang nang dun kachi mit medara jok kache song asai papleng ponlong pa mi medetlo ahok pet Indian Constitution arona teng pen langdam pulote ing samjin pen kache song ke na hokta je songlong bonta Raikom sai khe tum Indian Constitution aron mate det ke chari arona phan lang plot si ing samjin pen kache song along setami aphong ke kham khedun sai ing ton pon pederlo bangso kache song lake APHLC song japo je song bia phan Raikom sai khe tum pen net ing nang pon cheklo Labangso Mars Rally along Jai Kathar Bikram Hanse Angtong Ingtiatum Chetongdon Alang litum phan Perangkiatum Karju Ponhut Nangke Thagdona Lamthi Arju Iksinang Ili tumhan tribal ajakong kacilong na yi sik sidul la anta pipuk waret la pen ke lanta kali election ta ponchayat aron pen dorong la ke illegal la ke la non ke dobom council tum la ke illegal council la ke athema la ke ponchayat aron pen si election ka pedo article 243M along constitution of India along pulo Ponchayat aron pen ke sik sidul arlo thang ta klemun ajak kong ave pusada ke tok do sita alang litum illegal unconstitutionally alang litum election pedo det lata ka pedo amat alang ditum ka chong hu pen jat pen bluetooth pen la pen ason box ke lar pen la pen counting hut la nitum APHLC vote anta BJP long thap dun at pen alang litum chepe hailo angya la yong si litum dok clip lote ningkan phong bong la kitche tum karbi inglong aso tom phan ke dong thip yakam aron ta pe pas tu muchot po re-election na puthake re-election ki busy komar lo la bangchini ba phrang re-election ke pa doi ke lake Assam State Election Commission non ke obo matum alang tum ke online gali hai alang tum si karkan lo si tamela tum han ka parting komar lo lake Assam sarkar lo la penda ka chidom do na bangkel tum council ka chariya tum lo lage lasi re-election jong si avi date pulotang pe lake rara tum ka arju nahi ke lake council ka chariya tum phan la pen Assam sarkar ka chariya tum sa arju nahi lake APHLC song phan arju rong lo pulotang te lake athon ke ro APHLC song ke hang ke lake re-election donangi pubang Dunai pu kupi pasi pulo athema la bangke aron ri lo kente
aron arkan perlo kente la Assam State Election Commission non het ke padu election ola so ke padu authority ke lake panchayat aron pensi ke padu ike panchayat ke Karbi Anglong arlo tribal area arlo ludlong liput hek lor aron tok angsi non dang pilu chok lo tante aron arkan perlo ante Kheroni pen Mohon Teron Karbi Anglong Live Kedam tang ni phain kora troxy arni Meghalaya State along Assembly kilik pado pontang lo bangso kilik along Karbi Anglong along kedo achomang pendang lo Karbi Nepali lapen kedo ana tum satame Meghalaya election along vote pidun long lepusi MLA Rup Singh Teron ningje ponlo Bonta bangso vote pidun long lepu ke kham khiduna phuthak MLA Rup Singh Teron pen khangdun unloma Meghalaya State Assembly election hut vote pidun long lepu ke kham khiduna bangke mesen lo Bonta halabang so hawara rada phan ko ansi Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum lapen Assam State kachariatum kaching thorasai ke claim damlo langdam senang Bangso visual along ke thek ponlong ateng penni langdam pulote lo kacharia hem mate school hem satame mokoira malong abangki Meghalaya State hin pen kinrang ponsi SSA scheme Meghalaya pusi chetok ponno lang ikha Karbi Anglong live ke langararatum Mokoira mahabar lake Karbi Anglong along le puti chipu bom lapen ahok ta Karbi Anglong along le binong lo bonta ke damtang ningkam thomke pike bang bom Karbi Anglong rat chari asong atum vote ke chohang dam je phan anta ke damawe bang solam lake nili tumle kaning je pona lam kali bonta Mokoiram SGB ahin pensi bang solam the ningjelo বা মিটিং সিটিং বা আমি কিবা ক্যাম্পেইন সময় আমাৰ কাৰ্বি আংলং পৰত এই খাচিয়া বস্তিৰ লগত আমি যাই নেকি আমিতো যোৱা নাই কাৰ্বি আংলং পৰা যোৱা নাই না কাৰ্বি আংলং এজনো দেখা নাই মই ইয়াতে আছো আৰু কেম্পেইন সময়তে যি পাৰ্টি হলে তাত নোহোমাইতো যোৱা নাই এতিয়া খাচিয়া বিলাকতো ইয়াৰ আহি পেলাই 5 ঘৰ আমাৰ 70 ভিতৰত 5 ঘৰ বা 6 ঘৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং সিহঁতৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে আজি Bangso hawara long khasia tum kaddo kabe don troxy kebdo bonta Assam voter ID ke do bangke don photrok vet kaddo kabe tumke Meghalaya voter ID side pusi thanpon এই ভোট দিবলৈ গৈছে নে নাই ইয়াৰ পৰা খাচিয়া বিলাক মই যিমান দেখিছো ৰাতিপুৱা কেইজনমান বাইকৰ পৰা গৈছে কেইজনমান গাড়ী পৰাও গৈছে যোৱাটো গৈছে কেইটা গাড়ী গৈছিলে ইয়াত দুটা তিনিটা গৈছে মই দেখাটো ইয়াতে Kedam tang ni phain kora troxy arni Meghalaya State Assembly election ahut satami ki ongdung atuma bangke vote pidun puta thanpon Langdam pulote Mokoira mahawara raphan Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum hin pen thangna akirat kipi kapajerabe kachari atum ningkam thomke plike bang bong setami kachi humridam phruyabi pulote rat methangalong re pu kachi puchora bangke alia bitechi Athe Mokoiram SGB pen ke than bona tengke kedam tang ningkam thomke plike pen setami Karbi Anglong Autonomous Council kilik ahut punon mate MLA kilik ahut punon Madu arachari asam atum setami vote ki hangdam puta avi lapen kaching thurasai ki claim dam puta avi puta therang ki atuma phan nang pachini don thu langhem phi pen dressing tiso Karbi Anglong long Gora Troxy Urmiarni Ningkan Pho Pharman Meghalaya Hawara long Sorkar Kapachari Ponjia Phan Kangwai Ponabang Phubang Phi Akili Ing Samjin Pen Chun Ponlo Labangso Akili Galong Jasamet Ongdung Meghalaya Hawara Lokido Khasiara Ratum Pusetame National People's Party Mate NPP Aphan Aninga Chithe Ponsetame Thek Ponlong Lason Taxi Trinamool Congress Mate TMC Lapen Bharatiya Janata Party BJP Atum Setame Ing Tang Kring Pen Kedam Tanga Porahut
vote kerek asai ke deng pona hut ongdung araratum ki khoi lapen ning ka che thesitami chepaklang ponlo labangso Meghalaya hawaralo akilik along Karbi Anglong pen thangnak kacher abdunabi bon sitami Karbi Anglong Autonomous Council mate KAEC long kachari bomatum Meghalaya hawaralong dode sangse pen kilik along vote kerek pidunara huthake manghudun nemi atheke non hejong longri ahoy alam ki give and take policy puthak Karbi Anglong arat pen chekroi dun de pu alam tong chekroi dedlo maputa adu ahoy ki dwara tum kamatha manghu mangramason si dolo Meghalaya Hawar Lopen Karbi Anglong District Jaisalmer Meghalaya Hawar ahoy laki West Karbi Anglong District henlo kedamtang apor hot give and take policy pen block 1 block 2 Meghalaya Hawar ke parlopon deji po phuthak so luk soda to monang ke jabjiang ring dolo bon sitami niphai ingora troxier ni thangthanga cheklo West Karbi Anglong Pansitami Ribhoi District Mauhati constituency la Benjainta Hills District arlo pinangan suri surya vote ke jog don pen aning arong kachipi dun rengti asonsi thek dun long tangte labang so putha Karbi Anglong Autonomous Council mate KAEC pentong towar ke thopi dun lo maputa jongpon mimi kedamtang apor hut MLA Rup Singh Terona hin pensitami pherangkia thengno adu ahoy ke dwara ratuma phan ke than kapachini ponke lapu henlo Karbi Anglong District pen Meghalaya habaralo vote jogdunang nilo lapen ington nangpo lapusona lamthe than pachini det pen afisitami ningje na kasonsi pini arni thekpon longno lapuson jongsi ke bangjilang arni setami anghap thobanglang pulotangte longri ke kopi kosonjini thangta puthek thilo puajok haladak aduya hoy ke dwara ratumke ka pheri setami dutangno Meghalaya hawaralo MLA kili kangbai ponarani along longri aduya hoy along soluk soda atomon dopok na pura law and order lapen raikong sai khetun setami ke ton ke langasai padupondo labang solong ulukunchi police in charge lapen hawang police came in charge additional SP hamranatum chetongse ingsam jin pen kili ke cheng pen ki jutan ke langchari padupondo Hemari Rongpha report Karbi Anglong live kedamtang thang ni phain kora troxi arni Dilai police station lapen Bokajan police station arlo along palong nia dimalong ke ongdung ra ki ahormu raikom sakhi kene ponlong ahur bang ke thoma bang phwa phan nep ingnang ponlo kedamtang thang ni phain kora troxi arni Bokajan police station ka parlo Bokajan CCI gera dungalong pen ke ongdung brown sugar ke nep dunlong birta ke long duna tengke thang ni phain kora troxi arni kang sampor phai ke thoma por malom Bokajan CCI ge radung NH thomkebra sirkep atobaralong isi joy pen birta ke long atengsi Bokajan police staff C20 CRPF lapen SDPO atum ke ton ke langasai deng ponno bangso hut ihum basalong kakhuru asai ke deng dona hut inura bang phua begalong pen plastic bor pho long ponno bangso boralong ke langchari dona hut brown sugar pusi pakthek pong Bangso ahut kenep dunlong chek raki ahor muke mana bangpu inut C1 district Bihar state Kabji Mahala long amekar kalitang Ram Subhaga sopo Sunil Kumar Subhag arta ningkan phokebra pho aphan net innang pon kenep dunlong chek brown sugar din pho ando lapen hithia long anam lake kuti kre pho ando ji pusi Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia pen pherangkia tuma phan than pachini pon ini yang থকা এটা আমি খবৰ পাইছিলোঁ এই তথ্য পোৱাৰ পিছত আমাৰ এনজিঅ' আৰু আমাৰ CRPF একেলগে ইয়াতে এটা আমি চেক পইণ্ট লগাওঁ আৰু চেক পইণ্ট লগোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ পিছত এখন বাছৰ পৰা এজন সন্দেহজনক চেকিং দেখা পাই নামি গ'ল তাৰপিছত তেখেতক আমি চেক কৰোঁতে সন্দেহজনক ব্ৰাউন চুগাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি দুজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছোঁ Halapu Dilai police station ka parlo Lahorijan PPC 20 battalion CRPF U/C SH Ravi Gill assistant commandant in charge Lahorijan PP ASI Jiten Gogoi lapen Dilai OC PS Rajiv Bora tumpen Japonsi Tovara long kirika khruga sai ke deng dunahut ihum Maruti Suzuki Alto 800 AS 15S 4306 along pen sabona homalong ke thapen honthe meme heroin home sirkep nepon no kenep long chega heroin garia gearbox along pensi long pon lapen kaddo kave
গ্রাম ফারো ইসিরা থি তকবর ট্রকেব্রাকে থমান দোজি বাংসো অলংকা চেরাব দনা বাংফু বাংহিনিয়া ফানসেটামে নেপ ইংনাং পঞ্চেকলো কাচিংনাং চেক বাংহিনি লাকে বৰপেটা ডিস্ট্রিক্ট বাগবর পুলিশ স্টেশন আরলো কাহিবারিয়া রং আমেকার এমডি নুর ইসলাম আসুপো এমডি নুর হুসেন আর্টানিকান ইনকোয়ারাপ্লি লাপেন বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট গোবর্ধনা পুলিশ স্টেশন সুনবারি কালাপানি বাজার আমেকার এমডি সামাদ আলিয়া সোপো এমডি জুনাব আলী পুসি পাংথেকপন বাংসো হিরোইন ডিমাপুর পেন কেবান বমহসি নেপন লংনো কেনেপ লং চেক রাকিয়া হরমু আসাদ লাংকি এনজি আফান বকাজান এসডিপি অরিডেংসি পালিপনলো বকাজান পেনানান terang lapen dilai pen bijoy rongpi karbiang longla pinya da babirta kira ponsi kang tonilong